wiengwa nzeo enda na simu nzeo kana ongali naku ndona walk the talk ya ndona tembea kama na ball ticket so yenda uikwata ni depression ya Asia hai ngania tasoma imwe naye nangali hai ni mutie so uikwata kana ngania tasoma imwe na enda family matoma na kila mundu ndana evinda yake so with the social media nondo every simu ite kwete situmete the world in the global village kitu maana kila kiende yundo tisiaiwe na television nini so with ya muikane nondo wa kwenda kwikala mama chite na mekela yo mekwatwa ni thina wa depression tene na tene wethe andu kasi kwata andu ala ko lakini ju ono kathiba hospitali ndogoma wethe amuika ni mwana chondela mwana chondo ila do asante na yo pressure ya uyani kana stress ya masomo no ichangie kwitha na thina wake liko kambi na pressure ya uyani sometimes ni no ikwata thina wake liko niki nondo perhaps boss yako ndawa achieve certain targets watatona atonto kyo mone maicho ndo mentete so weke kindu ugethe andu vikia na kenda ndwika no vura so hiyo inaleta a lot of anxiety depression na with you and perform so what happens with iwa enda okay kana in terms of education especially university nene at CVC nene kienesa CVC beta mainenga wa rank however in university with there a lot of demands inondo university with there we mondo muima so ni lazima take the course we score the 50% and you want score the 50% we nengo receipt na wa nengo receipt wa valoka ingo yewa kwera so with the men so siana ipota in depression na so many of them are even dropping making my university ondo akatia ondo university pewe ya mwingi with ya witindo so mende saa chonde so wa mo soma muti ya ndwekata ndwebeta na wa mo beta noenuka ndosonga asante no wonde wambe ya auto stress na indi mesili ya maesa kwingi bana umundi na kwina maomo asuma kimi kalile na mondo wange maingi nararutona ku control stress ni kanandi kesa ototwa gina depression stress ni kindu kimwe ta ile to control stress na pai mundu takwatwa stress ni no tase ni kuyaniwa ukethia ni wayaniwa ni kila sometimes tukwatwa ni stress ni tenda sindo tutavikia especially atukwaji kuya apsa mikobo with ya wenda ukoba weke kindu uta afford so wailo tila okamana ni kakiki ane omundi number 2 wailo mana stress nundu ni eta wo wailo avoid stress as much as possible ukethia bai kindu kituma kionenga mesili yasu mavidiodi kwe mesili ya maingi vala weta isita depression ukethia we kala wichao we muyania number 3 wesa ndo wina wesa iweto kwa ni ka stress koka na owa physical like hypertension diabetes na ndio kunena wewe kana usioko kwa hospitali ukethia no seek counseling service ndoke kale wisowa asante ni wa weta counseling la mundu wa bika yusi vitali yu ena wingi wa mesilia i counseling idha ili hata na dawe therapy eka wa therapy nyao ila woka hospitali andangano zito taina stress na depression no tuma kwe counselor nikenda we mwene etabani ni chao actually in counseling when we man there are solution the counselor ndao tabasia ondo usolve mathina mako niwe mwene ukola waile wona they know nago waile wabakamata okaweta nikenda we counselor withie no kia bina teto ila siaku no ithia kungaidi ondo bailite so peta no ikawa psychotherapy na etu dekawa muthenya umwe kathela aile kwa i continuous kinoke zaigwa ni waumela
Na yo ni lazima mundu anengwe ndawa kana counseling na therapy su no imutethesie na akarikava yu mundu wina depression atetheka muno anengwa psychotherapy na inengwa ndawa isu cia psychiatric disorders akanengwa ndawa kethia niwekata ni wa overcome that challenge. Psychotherapy ndisoto kama saingi thoka lakini ndawa ni likabandu ikatapio ikaolwa ukethia mundu we wavoa lakini nidi kusiaiga kwa ka clinic kana kanengwa indawa kethia anywa for period of 1 year. Mundu wina thina wa kiliko yo andu ma muciia nyanya matona umutethesia ata thini wa kurikava. Mundu wina thina wa kiliko tase kindu chambe ndembaezi kana na thina na yu andu ma muciia mailito munenga support ila ya ilite itawa family social support mailito mwa ukumunene anai mailo muthuthia na ndeto cia kwaka na kenda sile na financial breakdown ukethia no mekata no mas mu support mundu vailita na maibo yo bamwe boya no nzeo na kethai batonyaka withe ma mutethesia kuthi cibitali na anengwa support ya family ukasisi andu aingi mentha na ciongo thuku tio ndema koma mental unit ni mekala in a family setup na itu nundu they belong to us tika twika ithio ndere twawe kwa psychiatric unit tuzwaki lakini yu andwa mena mental problem maile kala na itu musi na tikala ti mamonitite na ti manenga support ila zailite ti kumwa criticize. Asanti nikana tumino kilelie kwa musiaisia kwa mundu takwa ni steps sieba matambia mebala twailite kuosa nikano kethia uima wito wa kiliko ni waethi wa we sawa. Several steps twailite utekita hivi kindu chambe taile imana tesila chao ila tethioka ila wewe kawe wisila cheke. Number 2 taile avoid sindo ila ituma ituthia kiliko ta kunywa skala kunywa mvangi kunywa kina excessively. Number 3 taila avoid also sindo ila chituma kiliko kito kinda kitekwigania ta stress na anxiety no imana kenda wina anxiety no overcome that then kila kingi ni wesaigwa ta wina kathina ka kiliko nacho tethio wiva kuvindu kethike nai ukasibitali tikone. Mundu endo kuona akuona ba mundu endo mbona sibitali no uke Machakos level 5 nipoto no mbona nesa nundu evo ndukuma. Nyeni tawa Robert mutukoni utongia muvya nundu wa kwithiwa watambania naito thini wa kilungu cha uiti twithia nengi thini wa kilungu cha uiti wa kwambelelia ukite ethi wabe wauenda tunenanisie tutumia utomani waku kwisila ilite tukenda imwe itano wambie na ndeto uiti na ningwithiwa ndikunikela utomani waku tiwanesa.